sećanje na streljanje u Kragujevcu i Kraljevu 1941. godine. U vremenima kada je muzej stvaran, govorilo se uglavnom o nezavisnoj državi Hrvatskoj, Drugom svjetskom ratu. U moje vreme je to prošlo na cijel 20. vek i prošlo na teritoriju Jugoslavije. Znači od 1912. do 1999. godine. Naravno, prvenstveno srpska istorija, srpska tragedija, srpska stradanja, a potom i ostali Jevreja, Cigana i tako dalje i tako dalje. Ne bežimo. Protekle 20 godina imali smo solidne odnose sa slobodnim institucijama u svetu, kao što je Jad Vašem u Izraelu, kao što je Muzej holokausta u Njujorku, kao što je Hrvatski institut za povijest u Zagrebu. Najgore imam saradnju, verovali ne, sa dva instituta za novu istoriju, za Savnog istoriju u Beogradu, koji su spratili za mene u mog muzeja u Trgovini Korporacije 11. grada. Osim personalnog ličnih kontakta sa direktorima, nemoguće napraviti jednostavno neki drugi svet. Ako neko misli da je drugačije, neka mi pokaže njihov učinak na ovim mojim projektima ili koliko su oni zainteresovani za ovakve velike teme koji sad nisam libio da organizujem, odnosno da sprovodim. Muzej objavljuje svoj godišnje istraživanje genocida i izdići ga najveći mogući svetski nivo vremenom. Naravno, to ne možete vi da poželite pa da kaže sad će to biti veliko. Trebate imati spoljne saradnike, morate imati obezbeđen novac, morate imati na više jezika i tako dalje, morate imati komisije koje će to sve vrednovati. To traje mesecima i dobro, pojaviti se, ne ove godine ne, ali sledeće godine će biti daleko značajnije. Objavili smo dosta naslova, uglavnom okrenuto srpskom stradanju u 20. veku. Objavili smo, i to uglavnom prikazano 22. aprila u svake godine. Imamo u posljednjih godina nekoliko skupova, konferencije, naučnih skupova. Nisam se libio da pokrenem ključna pitanja u srpskoj historiografiji koja upravo ova dva instituta nikad nisu nagrali javni prozbor. Recimo, Milan Nedić. Imali smo skup pre 2 godine, objavili smo zbornik general Milan Nedić i domaća uprava u Srbiji 1944. godine naučni pogled. Skupili smo bili u okviru muzeja 12 mladih doktora nauka i istorijskih. Odjeli smo skup na Filozofskom fakultetu, ja sam finansirao, odnosno muzej finansirao i objavio po zbornik rada. To je posao za institut, ne za muzej. No dobro. Muzej se zajedno sa Ruskom fondacijom Fond Srpske kulture organizovao 2 konferencije, naučni skup o Srebrenici jula 1995. godine. Znači, ni ta tema nam nije strana. Probali smo u organizaciji da stupimo u odnose kontakt sa drugom stranom muslimanskom, nikad nismo dobili bilo koju kopču s njima, nisu želeli. Imali smo skoro predstavljanje toga zbornika o Srebrenici, preispitivanje Srebrenice, pre 10 dana u samoj Srebrenici. Idemo sad za koju bajnu baštu. Ponovio sam opet želju muzeja da sednem sa muslimanskom stranom, da sedemo mi Srbi s jedne strane, da sedemo muslimani s druge strane, pa da razgovaramo, ali sam naglasio da razgovaramo, ne da se svađamo. Koliko vidim, već su muftije neke lokalne čule za to. Moj predlog vidim da je vlast lokalne Evrope, premda su neke institucije u Sarajevu već to čuli odlično, dobili su lekciju. Znači, ni od toga nisam bežao. Nisam bežao ni odlaska u Jasenovac i u skupova u sred Zagreba zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom na temu stradanje ili novom učeništvu u hrišćanstvu u novim vremenima, zajedno sa odborom za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve. Sad smo imali 3 ta skupa u sred Zagreba. Naravno, skupovi su u vreme jasenovačkih mučenika, znači septembar mesec, 8. 9. septembar, imamo prvo skup u Zagrebu, potom svi kolektivni idemo u Jasenovac, tamo na proslavljeno obeležavanje sveta ovih jasenovačkih mučenika, na onim humkama. Ove godine, kad smo tamo bili, imali ugledne goste, nijedan medij u Srbiji to nije objavio. Pa da ne remeti ovima dobre odnose. Šta li? Ne znam, nema objašnjenja. Muzej se okrenuo posebno priči prikazivanja svojih određenih tema i istraživanja i svojih bogatstva. U okviru muzeja postoji recimo 100.000 digitalizovanih fotografija, postoji 200.000 digitalizovanih dokumenta, postoji 6.500 specifičnih naslova, knjiga. Želimo da to neko svoje malo bogatstvo pokažemo javnosti. I to su nam prigodne izložbe malog obima, različitim mestima, ne previše skupe, ali veoma atraktivno za gledanje i za posjećenje onog ko to gleda na tragedije određenih prošlih vremena.
Imali smo otprilike u prosjeku po 2 male prigodne izložbe i poslije nekog godina napravili smo posebnu zbirku koju nijedan muzej u Srbiji nema, to je zbirku likovnih djela, odnosno umetničkih djela na temu velikog stradanja srpskog naroda u 20. veku. Prva najpoznatija slika u toj kolekciji je slika Milića Stankovića, Milića od Mačve, koja se odnosi na Jasenovac. Znači, Milić od Mačve je samo ime po sebi, a Jasenovac opet za nas je interesantna tema. Zbirka ima 20-ak likovnih djela, odnosi se na sve portret Vukašin Sklepac, Adine Budisavljević, žene koja je Austrijanka koja je spašavala srpsku decu sa Kozare, odnosno iz Jasenovačkih logora, zatim Kragujevac, Kraljevo, Novi Sad, Mauthausen, Sajmište. Pregovaramo sa jednim sveštenikom da napravi veliku ikonu, odnosno sliku, bit će najvjerojatnije na drvetu, ulje na drvetu, Sveti Jasenovački mučenika, dimenzija 1,80 m. Naravno, tu ćemo kolekciju širiti i nećemo zadržati nikako u muzeju. Obišle je 5-6 mesta u Srbiji, u Srpskoj je u 7-8 mesta. Planiramo posle Trebinja, Nevesinje, Gradsko, Bileća, Herceg-Novi, Podgorica, Beratne i Pjelja. To znači sledeće godine ćemo imati dovoljno putovanja, imat ćemo priču zanimljivu i uglavnom ćemo još ponešto uz te na tim otvaranjima pokazati jer ima interesovanje ljudi u različitim mestima za neke naše projekte. Još ni film nismo završili u Starom Sajmištu, nismo ga premijerno prikazali u Beogradu, već imam interesovanje za Crnogor imam za Pančevo, ima već druga repriza na Novom Beogradu i tako dalje. Filmovi su upravo bila prilika da muzej pokaže šta može da radi i šta ima u svom bogatstvu. Prvi film koji muzej producirao je urađen po mom scenariju, po mom tekstu. To je Pakao nezavisne države Hrvatske koji govori o sudbini srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatske od 1941. godine. Znači, njegove tri tragedije koje su desile prekrštavanje, oterivanje i ubijanje. Film ima 2 dela, prikazan na državnoj televiziji Srbije i Republike Srpske, urađene po svim mogućim standardima, znači filmske industrije, sve kako treba. Ili imao je 10 pojedinih projekcija o različitim mestima, poštampani u filmu, primjer na diskove, i još uvek ga možete naći na YouTube-u, pogledati, gleda se sve vreme. To nam je dalo postreh kad uradimo drugi film koji je posvećen jedna od bolnih tema, koja je nam natura ova druga Srbija iz druga dvojka u Beogradu, zatim ovi iz Haga i još poneki tipa srpska krivica za sudbinu Jevreja u drugom svetskom ratu u Srbiji. To je priča o Starom Sajmištu, nemačkom koncentracionom logoru koji je bio na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Uradili smo film Viće premijerno prikazan 23. decembra na samom Sajmištu, u logoru koji je prekršen logor, u zgradi koja je bila nemačka komanda. Ako nešto se nešto da se umeđujem, neko se ne umeša, a do sada smo već 4 otkaza za projektu toga filma u institucijama u Beogradu. Od opštine Stari grad do Kinoteke, do još neke druge detalje. Treba sam sama ne previše. Plan nam je da sledeće godine obeležimo opet jednu temu, odnosno jedan događaj, koji malo koji u historiografiji bivšoj Jugoslovenskoj nikad niko nije uradio, to je žrtve srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. Radit ćemo na veliku izložbu, napravit ćemo na postojećem Televizijanu i uradit ćemo jedan dokumentarni film koji ćemo premijerno prikazati 11. novembra sledeće godine ako Bog da naravno. Muzej ima u proteklih nekog godina posebnu brigu. Briga za nove kadrove, briga za nove teme, briga za mladost. I u tom kontekstu mojim dolaskom promenila se radikalna politika u tom muzeju, prvenstveno odnos prema mlađim kadrovima i prema novim vidovima muzejskog posla. Upravo naglašavam tu priču o mlađim kadrovima, ova su dvojica upravo pravi primer. Kada od ovih instituta koji su izdavači, fiktivni izdavači prve knjige Nemanje Devića, kada je shvatio da ne može naći izdavača, nas dvojica smo lako završili posao. Dovoljno. Naravno, to je bio samo delić ili početak jednog velikog projekta sličnih knjiga koje se rade u Srbiji. Radi se za Oplenac, radi se za Obrović u drugoj izdanje iz Kragujevac, Kraljevo ćemo uraditi što rado Silvija Krejaković
radit ćemo za Bosnu Krajinu, radimo za Kikindu i slične projekte, znači popis ratnih žrtava, odnosno ratni kontekst događaja u određenoj teritoriji i popis ratnih žrtava bez obzira koje su ideološke pripadnosti, od koga su stradali, gdje su stradali, kako su stradali, sve tako dalje. Naime, muzej će sledeće godine angažovati barem 4 mladih historičara. Uslov im je doktorant istorijskih nauka, ova dvojica su već to sa Bojanom su skoro završili u Novom Sadu, Nemanja od ranije, druga dvojica uveli koja rade u Berodu, znači muzej će ih finansirati, finansijski će pomoći, imaće obavezan prema muzeja, znači kad završe doktora da muzej to objavi po svojim onako. Muzej će ih usmeravati i na druge načine pomoći u svakom pogledu. Želim da okupim tim, jedan koji će za godinu, 2 dana kada muzej se preseli na Staro sajmište, ako ovi vrhovi gore politički u Srbiji dozvole da se to Staro sajmište donese kroz zakon, potom da se obezbedi novac, a nažalost kod nas Srba će biti pre događaj sa strane UCE, sa strane insistiranja Izraela će biti ubrzano to priča, pretvaranje Starog sajmišta u memorijalni centar, za razliku od vlade u Srbiji koja nije previše zainteresovana. 2 meseca stojim u fioci zakona o Starom sajmištu. Morate me verovati, jer morate me razumeti zašto govorim sa malo gorčine, zato što sam u toku mnogo toga, svoj projekat o Starom sajmištu obnavljao sam pred 4 godine. Došlo se do pre 2 meseca o predlogu zakona o Starom sajmištu, koji predviđa jevrejski, ciganski i srpski muzej o stradanju i u kome će ovaj muzej imati značajnu ulogu, u kome će on biti nosilac mnogih poslova, stoji u jednog čovjeka fioci koji ga uče sve. No dobro, valjda će se javiti ovaj iz Izraela pa će reći pa nas to iznad svega interesuje, pa će ovi morati da pritisne da kad dobiju te poruke da malo to sve obrisa. Meni je cilj u roku sledeće 2 godine, kad se trebaju svi ti uslovi da muzej preraste u institut za istraživanje genocida koji će imati u sebi 8 doktora nauka. Na dobro sam putu, verite mi, ovog momenta imam 6. Imam 3 doktora nauka, imam 4 doktoranta, jedan je pri odbrani, znači 7. Treba će, imam viška do tih vremena. Naravno, to će biti urađeno i svakih sledećih godina okupljenje mladinaca, svršnih studenta koji su zainteresovani za ovakve teme. Naravno, neće biti tema samo lokalna Srbija, nego će biti znači, bivša Jugoslavija, neće biti samo Džubisar, bit će različite teme. Muzej napravio dobre dogovore sa Arhivom Republike Srpske u Banja Luci i rešit ćemo paralele uređivanje popisa koje su radile vlasti nezavisne države Hrvatske u Bosnoj Krajini 1941. godine sa popisima koje su radili komunističke vlasti 1948. godine da bi se približili toj cifri stradanja tog stanovništva Bosne Krajine, da bismo na taj način doprinuli jedan korak u rasvetljavanju priče o stradanju Srba u Kozani 1942. godine, odnosno o nekim uslovima procena moguće žrtava u Jasenovcu i tako dalje i tako dalje. Za moje 4 godine muzej se nikada nije izjašnjavao po pojedinim ciframa, bilo kom se radi i stratištu, da li je to Kragujevac, Kraljevo, Draginac, Jasenovac i tako dalje. Imamo sijaset razloga zašto možemo da zameramo starim mojim profesorima i ostalima što nikad nisu napravili metodologiju istraživanja. Sad ispala pričina mene i još dvojicu, trojicu ukupno među Srba, a naše vreme izmiče, odnosno imamo birokratske zabrane. Znate, njemu se približa, on je 64 godine života, pa šta i tako dalje i tako dalje. Znači, da biste videli da li sam ja u pravu, što sam se okrenuo mladim kadrima, što sam napravio neke projekte zajedničke s njima i tako dalje, imat ćete priliku večera da čujete. Oni su pred vama, pa izvolite. Prvo ćete čuti Bojana Rutinu, Nadu srpske historiografije, koji se već okušali muzejima pružili knjigu da obje neke njegove tekstove o rodnom kraju, popisu žrtava, sa teritorije dakle od rodom. Nemanju ste dobro znate po ranijim knjigama, ali dobro, imamo večera specijalnu priču. Ajde, Bojana.